braćo i sestre, sretan i blagosloven praznik Matere naše prepodobne Petke Paraskeve, koja je dokazala riječi ovoga evanđelja da se ubrojala u one mudre djevojke koje su stale pred Hristom Gospodom, ženikom svojim, koje su se vjenčale za njega. Vjenčati znači vezati se za nekoga. Prepodobna Matki Paraskeva vezala se za Hrista, vezala se za svjetlost, za neprolaznost, za radost vječnu. Ali da bi se ona vezala za tu neprolaznu i nebesku radost, morala se da se odrekne ove zemaljske radosti, one lažne radosti, prividne radosti, prolazne radosti. A to je ovaj varljivi lažni život i na ovoj zemlji na kojoj živimo i u ovom tijelu u kojemu hodimo, koje traži svoje, traži strasti, traži jelo, traži piće. Iako je čovjeku svojstveno da jede i da pije, ali čovjeku nije svojstveno da se prejeda i da se prepija. Zato je veoma važan post i molitva, draga braćo i sestre. Neprestano uzdržavanje, stalno uzdržavanje. Kao u konju i mazgi koju treba uzdama uzdati žvale i gubicu, kao što kaže psalmopojac David, tako i mi tijelu svome stalno moramo da ga držimo na uzdama, da ne skreće na stranu i stamputicu. Prepodobna Petka Paraskeva je sav svoj život i sav um svoj i svu snagu svoju predala Gospodu, živeći u pustinji i tijelo tvoje ljureći, da bi duh svoj i dušu svoju razvila i uznijela do carstva nebeskoga. Prepodobna Petka Paraskeva je velika svetiteljka i ugodnica Božja, draga braćo i sestre. Ona nije samo razlog našeg svečarenja, kao što mnogi nažalost misle, da je Sveta Petka samo razlog da još zakoljemo jedno prase i jagnje i da ga izijemo, što narod kaže. Ali eto, usput ćemo da upalimo i svijeću, usput ćemo malo, ako je to u najboljem slučaju, da svratimo i na liturgiju, i usput ćemo da se sastanemo oko te trpeze i ko zna šta da pričamo i ko zna šta da radimo i da pušimo pred tom svijećom i pred tom ikonom i da ogovaramo i da osuđujemo i da se svađamo. To nije slava. I to ne voli Petka Paraskeva. I ako mislimo da smo na taj način zaradili blagoslov Svete Petke, grdno se varamo, jer samo možemo da zaradimo, ne dao Bog, bijes Božji, ukor Božji. Zato, draga braćo i sestre, molitvena okupljanja, to jeste slave, moraju da budu u duhu pravoslavne tradicije, hrišćanske tradicije. Da taj dan, u toj prostoriji gdje slavimo, da se trudimo da bude jedna fina molitvena atmosfera, hrišćanska atmosfera, koliko je god to moguće. Zato, draga braćo i sestre, i veoma je važan naš život koji živimo. Da život nije samo, hrišćanski život nije samo slava. Hrišćanski život nije samo krštenje. Hrišćanski život nije samo jedan put na Božić ili u toku godine svratiti do crkve. Pravoslavni hrišćanski život je kada živimo svim svojim životom, kada se trudimo da nemamo poroka, kada na dijelu pokazujemo da praštamo onima koji nas je uvrijedio, a ne da čekamo jedva koji nas je uvrijedio da mu vratimo istom mjerom, pa čak i gorom. To nije hrišćanstvo, to nije čak ni ljudski. Kada praštamo neprijateljima svojim, kada svoju djecu vodimo u hram Božji i mi sami idemo bar jedan put nedeljno, kada postimo, kad se molimo, kad se pričešljujemo, kad ispovjedamo grijehe svoje, onda ćemo postati bolji ljudi. Postavši bolji ljudi, postaćemo bolji očevi, bolji muževi, i bolji kumovi, i bolje komšije, i bolji pravoslavci. Ako postanemo mi kao individue bolji, imat ćemo bolju zajednicu. Ako budemo imali bolju zajednicu, imat ćemo bolja prava i bolji ambijent u kome živimo. A ovo je, nažalost, vidite sami, sve nasuprot toga. A nasuprot toga upravo zato što je naša duša u suprotnosti sa blagoslovom Božjim. Jer živimo protivno blagoslovu Božje, ono što mu nas je Bog odredio. Više smo zavoljeli grijeh nego vrlinu. Više smo zavoljeli, čini mi se, tamu nego svjetlost. Više smo zavoljeli neku naopakost i nešto što nam se daje, ko zna odakle, nego ono naše, ono tradicionalno, ono svetosavsko, crkveno, duhovno.
Zato, draga braćo i sestre, uzmimo primjer mati naše prepodobne Paraskeve Petke, čije ime danas proslavljamo. Obgrlimo njen primjer, uzmimo njen primjer za primjer našega života kako se može. Pa ne moramo eto da budemo kao Sveta Petka, iako možemo, ali bar da stremimo ka tome i da uzmemo njena načela života. A njeno glavno načelo života je Hristos. Sve za Hrista, Hrista ni za šta. Njemu neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.